سورة الكهف آية بشغن فلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا بسوي هجريا باكلاني كمناني أني بيناني أني ناني شهر جمادى الآخر من هجرة سنكال وورنا بسويني وتاني شكناي ميلادي نصارى كجاتي بافلاني مغاني سبا سنكال فلو بسويني وتاني كلناي ambe dawra bugu masjid rajahu ambo kono minye ayawu usamana Musa ani Qidri uka qisala kunu wakati yansoro qisala bayna anye aya in tafsiri wa kuma beta yuromi wa qawluhu ta'ala arrahmata min rabbika wa ma falituhu ani amri. Qidri tumami Musa masaka sabaliko munun koro Qidri yu koro fwaye ulakalaye Qidri kwama arrahmatan min rabbika wa ma falituhu ani amri jalika tawilu ma lam testi alayhi sabura أي حاجة الذي فالته في هذه الأحوال الثلاثة. قدركم موسى ما نين لها سبا من فلن نيمينك نين لها سباينا إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة ووالدي الغلام وولدي الرجل الصالح. ni lahala saba min fule ni nyuke ni nye tigi alaka nema de ni mogo nununka minye bato tigi wuye ani demiseni min nya faga ni kafirdo abange baka fula min kera wuye ani aliyatime fula mi nu faye mogo nyuma ye min fule ka kuye ni nye alaka nema de ni ala ya kuye وما فالته أن أمري نما نينون كنين يركا نيامرو كنيه أي لكني أمرت به وخفت عليه نيامرنا نو يدي وفقت عليه ني على بن يغنيو كفنا نيوكي نما نونون كنون يريد على يريد كان نما دونا ينين كنونون على ينين نيامرنا نو يدي نيوكي تما بون كسر ينفو أكو وفيه دلالة لمن قال بالنبوة على قدر عليه الصلاة والسلام قد دليل بيننا مغوية مغمونون كو قدر ينبو نمده ويو قد دلك ننكو سبده ننكو سبا من فلنيني أكلن كلي يكو بده أكلن كلي بحدا مدين تشكا كني يريكا جيجاي fonya maria kabo ala de fe kinya maria ikake ما تقدم من قوله
ni anye nin ko saba ni nyu ka delaye kafara anye min fo kateme ala ka kumala fa wajada abuda min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma ninye ukaddella nani naye munun ko qidri ko nabi nyumadero ko nin ko sabai ukaddella nin ko saba min kera nani na Musa tumami anana qidri ma ala ko fa wajada abuda min ibadina aye jondo soroye minyenne ala ka jondo ye atainahu rahmatan min indina ne ala ye nema dama nema min bora ne ala fe wa lamunahu min ladunna ilma ne ala ya la dunya doni la doni min bora ne ala fe donc kunu nu nyaayira ko qadara qidri ko nabi nyumado suro nya fon ko mamr lamini sinqiti fi adwal bayani tigi mam lamini sinqita ale bodeka ko qidri ko min sahalendo ko nabi nyumadero ngo Sheikh Abdallah Bumbaz ale bore ka ko kuma sahale ko qidriye nabi nyuma de ngo lejina daima li busilmi wal iftai u yemmin saha ngo kuma sahale ko qidriye nabi nyuma de ko pasga ye ko munun kete mo sempulu tese kan ko ke ala ka nyamaru kandero ngo mo woro fana baka ko nabi nyuma te so soli bala ora to bun kasiri yen ninfo akom munun ko nabi nyuma do luka de law fure nununde وقال آخرون كان رسولا بنكسركم مغوروكو يركو تشيدن دو وجهب كثيرون إلى أنه لم يكون نبيا بل كان وليا بنكسركم مغوچامن تارا كافو قدري كن نبي نيومته كو ألاك ولي جودو كن نبي نيومته كو ألاك ولي جودو nyame bunu semnu ka kaseti dolale ko hari ka woli juya sabata bolo yere ka fo woli jiro ko be hatagiya delilala amba fodro ala ka jonyumando donc nin kuma de be qidri ka qibariyala akan nabi nyuma sosoli bala fallahu a'lam tumay bun kasir yere nunu fo ko ala de bado wa hakkan nawawi wa ghayruhu fi kawni baghiya ila alana nambura qidri kan nabi nyuma yoro la sosoli boda anyo fo do ya kan nabi nyuma ya sabati do ko ayi wali judo nabi nyuma te nin kuma fula de bala ala de be sababa do ula o yoro fulana nawawi alayya amma fula ko qidri ko abejian kono ko harisisa summa ila yawmil qiyamati qawlan o ko fe ko qidri abenya na mayala fokata qiyama kuma fula bala وما له وابن صلاح الى بغائه من امامنا النووي ان ابن صلاح نونو فلا باكا كو قدر بجيان كونو دي فوكتا قياما كو امسا كو بجيان كونو فوكتا قياما وذكروا في ذلك حكايات واثار عن السلف وغيرهم بونكسيرو كو كو يكما تشامان فوني اثارو تشامان فو على كبو سرفو دو بولو انو دونا نيغونو وغيرهم أن السلفوا تنا وجاء ذكره في بعض الأحاديث ولا يشيخ منه شيء من ذلك بنكسر كو به حديثه دون ناتي على يره من حديث سما سها لكو قدر بجيان كنو سيسا ورجح آخرون مغورو يا غريا فنا من المحدثين وغيرهم حديث دنبغ ولا أنولنا نغنون خلاف ذلك نووي تارني شرامينيه اني بني صلاحي مغورو حديثاتون ولا ولو فنا تارا اوتانا دي نوفي ko kidrita jiya kono minye ibnu jawji aye kitabu do dilanin ka ko kibariya munun nana la hadisa munun nana ani asari munun nana ko kidri be jiya kono aye kitabu dila ka ko ashima saha hadisa nana la ko be mawdu kibariya nana kabo salafu bolo be sayba wala ko ashisa halente ibnu jawji ye kitabu dilanin ka donc wadato bun kasiru ko mo woro tara ka imamuna an-nawawi ni bun salaha hakilina tanafo wa hataju bi qawli ta'ala munun ko qidri ko atejiya kono ko asara ulu yukaddalaka jumaye o ma jalina li basar min qablika liquluda ala ko cidema
nema dumali ke hadamaden sinye enye hadamaden sima teme enye ninne ala ya kaye ko be dume diyan kono ka fo khidri be diyan kono fo kata qiyama yi ala mo ke hadamaden ako nema dumeli ke hadamaden sinye ko hadamaden be dume diyan kono fo qiyama nemo ke hadamaden sinye enye mo ko te dume diyan kono shaw sila bun taymiya ako qidri ta abe ko fulani nyogonche imanna sabati na sabatira ko qidri yen nabi nyuma de bun taymiya ko hari na sabatira ko nabi nyuma de do amausa musa ye amausa isa ye ala ya fo cide nya fanya hadisa sahalen kono aqul wallahi law kana aghi musa hayya ma washiyahu illa itibai ciden ko wallahi nimbal make musa be balola sisa fo ita wasa fo akatu ne de ko isa nabi nyuma de ulul ajmi de kausa qidriye jiyan laban ni isa jigina abetu go ciden ka sariya de ko abe ke ciden kan mantonde nan ko qidriye nabi nyuma yere na be jiyan kono ni ciden cira akan nabi nyuma lain te saka lawasa atumbena tugo ciden de ko jako abina tugo ciden de ko abena ke ciden kan mantonde komi ni musa tumbe nyana mayala be ke ciden kan manto e chogomi ni isa nana be ke ciden kan manto e chogomi nan ko har qidriye nabi nyuma na tumbe jiyan kono wajibilen tumbe qidri ka kana fara ciden kade ka ke ciden kan manto e ka deme jihadula kele ako fulana na amasabati ko nabiyo na kira alaka walijude abubakar kausai mogo nyuma be jiyan kono ande lako fo an ko ni nabi nyuma u borala cide u borala hadamade bora jiyan kono abubakar de kausa nabe ni nabi nyuma u she borala ni cide jama temena jiyan kono abubakar de kausa nabe nan ko qidriye walijude alaka mogo nyuma de no abubakar kausai atese kanya abara lese kanya na moya tese kanya abara ka ciden to balola fo akana ke ciden akana fara ciden kare ka ciden de me kuma abubakar ba anofe chogomi bon ni fula dola kele sima kedo qidri amaye ni nabi nyuma da amaye ka fara ciden ka katuga ko ni wali judo abubakar ka usaye wajibi da tun kan kana fara ciden ka o kerawa donc no ma question sila bunte mi ko kuma sahale ako hari ciden machi ka qidri soro jiyan kono ako ciden machi ka qidri soro jiyan kono donc munun ko qidri te jiyan kono u ka della folo fule ni aya min fo o bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam yawm badr ikadder la fulana ciden ka kuma badri do badri kenen ka ciden ko allahumma in tuhlika hadhihi isabatan la tu'badu fil ard ciden ne mu'minin munun tumbe badri keneka awa akon tigi ala neni jama min fuleya badri keneka mu'minin munun fuleya ni nunun koni be toraya ube halakiraya ube saraya ite bato dugu kolo ka tuguni bato bagatila dugu kolo ka de donc ni nyaayira ciden ni mu'minin munun tumbe badri keneka adon ulude tunye mu'minun islamu no tumbe jiyan kono ciden makide ka ko fo akon ni jama min fuleya ni nunun koni halakira ite bato dugu kolo ka donc ni nyaayira na ko kidrite o bi annahu lam yunqal annahu jaa ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam bun kasir ko parce que ko amana ka ko kidri nana ciden fe ko amana wala hadara indahu ko ci e wa qidri ma hadari ciden fe wala qatala mahu ko qidri ma keleke ka fara ciden ka ko ma sabati de lamuta kana amma walau kana hayya la kana min atba'i nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi akuni qidri tumbe nyana mayala ko atumbe ke ciden ka tugu bagade ani atumbe ke ciden ka sebo doye la annahu alayhi salatu wassalam kana mab'us la li annahu alayhi salatu wassalam parce que cide ala ka tanuna kisibaka kana mab'us ila jami' sagalaina li jinn wal ins parce que cide ncira kata doni grimain fula imbede majina ni hada made ciden cira kata hada madem bede mani jinna be a cira bema wa ghabara qabla mautihi bi qalilin ukaddala wure jumaya fana
ko qidrite ñanama yala ciide ña an kibariya sana ka fatu ni wakati kunkuruniye annahu la yabgha mimman huwa ala wajhi al-ardi ila 100 sanati min laylatihi tilka aynu tatrifun ila khayri jalika min dalail don dola ciide tumami aye fajiri sallini jamaye madina salamu ko fi aya ñesi jamama ako aya ye bisui mogo be dugu koloka ni sankeme be se sankeme kunka sankeme ni ta sankeme ni muga no be se bisui mogo be dugu koloka iba sura be sara foite ye dugu koloka bisui mogo munun be dugu koloka sankeme kunka o bebe sa iba sura o kelente jiyan kono donc ko ni mfana ya yiranna kunna ya soro hari qidri tumbe ñanama yala ciiden ka hadisa min fule ni ya yiranna ko o sanke men ko fe qidri sara qidri te jiya kono fokata jiya wuli ate jiya kono annabi hurata anna rasulullah donc nunu nya dalila wiye munu nya yira qidri te ñanama yala sino niye dalilu falihina min imamuna nawawi ka riyadu salahal min be ko dalilu falihina aba fo o kono ko qidri be ñanama yala o kata jiya wuli ibn salah bo kam kuma sahalente cheikhul islam bun temiya ko kuma sahle hari ciide ma qidri soro ñanama yala ama soro jiya kono bo kuma munum bena ko abe to fo kata qiyama dalila unana anya aya min fo ani ciiden kan sa sahle qidri te jiya kono qidri sara ate jiya kono wode kuma sahlenye والنبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كارثا من أبا هريرة ما قال كتشيد لك ترونا كسبك كو إنما سمي القدر لأنه جلس على فروة فإذا هي تحتاج من تحته قدراء كو قدري أفورا ما كو قدري منا كو دونولا كو قدري شجرا بين جلان ديكا فروة يموني بين جلان والمراد بالفروة ها هنا الحشيش اليابس قدون دلا كو بينجلا بي منون جالين دو كو خدري نانا كسيغي بينجلا نونون دكا وهو الحشيم من نبات مانا ايوا فالين في مين بين فاليلي افاليلين كو في ناجارا كو خدري نانا كسيغي اودكا قاله عبد الرزاق يو اودفو ko abebo min kalama ko qidri bebo min kalama bin jale munum ba korode ko ale bebo min kalama ko bekera bin kenema ko ukama al qidru qalahu abdurrajab yanifo wa qila al murad bi jalika wajha li arad donc ko farwata munye ko dugu kolo ko kana ko dugu kolo yere jele ndo de do ko qidri sigira o yoro de la dugu kolo keneje ko asigira o de la ko abebo min kalama fambe ke ana korola ko abeke rabbin kenay ko kama al qidru o qidru darama ninde kama do ko asigira binjalande kabebo min kalama binjala imbekera koro bin kenay do ko ay kene jala dugo kolo kene jala asigira ode kabubo min karama afambe ke rabbin kenay ko kama al qidru ذلك تاويل ما لم تستي عليه صبرا أي حاجة توسير ما دقيقة جريئا نونون دي فين كورو إدوس كون كورو لموسى نيما شكا قوم نونكو انكو ولو كورو دي فلانيني ولم تصبر حتى أخبرك به ابتداء نيما شكا إدوس كون كورو لمونون كورو نيما شكا سبالي فنيركي كبرنا نوية ولو دكا كبر يا فلانيني ولمن أنفسره له وبينه ووضحه تمامي قدري نون توسيراي كوبانغاي وأجال المشكل مشكلة من تنبي موسى لا أوليلا قال قدركو تستي وقبل ذلك كان إسكال قويا شغيلا سنني يروكنا كوي مشكلة تنكجل موسى كقصبه متمامي كون نون جيرا مشكلة نغيرا muskila anoyara wadiyato yoromi ni muskila tunka gele musa ka yoromi qidriko sauna bi'uka bitawil ma lam tastati alayhi sabra akum beni kibariya sisa ima sika sabali munun kono beni kibariya la arabun kanna togola testatia
o fana ka gele ka teme testati a fo cogo ka gele arabu kanna ka teme testati ka o de yato muskila tun ka gele nyagambi tun be Musa ka gele ya wakati min ako ma lam testati alayhi sabura fa khabala al asqala bil asqali ko tun ka gele aka cogo min qidri nana ni kuma cogo ya arabu kanna kuma cogo min ka gele wala aqaffan bil aqaffi ko no yara Musa ka wakati min qidri nana ni ananani kuma arabu kanna cogola kuma cogo min kan no kama qala komina ko famastataa'u an yajharuhu komi obena nyefe jil kharane fana tala wa huwa su'udu ila a'lahu wa ma astata'u lahu naqban wa huwa asaq min jalika nanna no yoro fana la kuma nunu bora nyogon kono ka yele kogo inka o kan no kateme sogolika donc yele li yoro ala ko famastataa'u an yajharuhu me sogoli yoro ala ko wama astata'u lahu naqba wa huwa asaq min jali fa qabala kull bima yunashibuhu lafjan wa mana wallahu alam fa in qila nuko ima fama balu fata Musa dukira fi awwal al-qissati nuko munna Musa ka kamala ka barake de Yusa gunnunu qisa folola afora ثم لم يذكر بعد ذلك قيس ينفلين تمنين كوفي عليكم مفو يالا منا عليكم مفو اتو نوفي دو اوبي موندو فالجواب اكوي كجابوك ان المقصود بالسياق انما هو قصه موسى مع لقدري ايو قيس لا نيني موسى ني قدري دي وذكر ما كان بينهما ان مين بي اوني نيونچه وفتى موسى ما هو تبعو موسى كبارك دي وبي موسى دي نوفي موسى كبارك دي بي موسى دي نوفي عليك كوسما دونا موسى تادلا parce que qisa la nyini ye Musa ni qidri rani komi mbake katemunu nyogonje kama len ka kotala عليه موسى كبارك دين عليه موسى النوفي وغير صرح في الحديث المتقدمة في صحاح وغيرها أنه يوسف بن نون أفورا حديثا وكنا حديثا سهل منون تمنا كون نكمل من تنبي موسى النوفي ويوسف بن نون دلو donc ni ñekidri ka ani Musa ka qisa baniye wa khari jakara tumami ibn Usaymir rahimahullah alayya qisa afana ya tawsiri ako wa khari jakara shaykhuna Abdurrahman ibn Shadi rahimahullah ta'ala fi tawsirihi ako luka karamugo yafo min Abdurrahman ibn Shadi ko ayafo ka tawsiri kono Tayshir Karim Rahman ko ayafo kono ka tafsir min to ye tafsir Karim Rahman fawaidun jamman ajiman fi hadhihi alqissa ko aye fayda faranyugonka nin qissa la aye fayda fo nin qissa la fayda munun kabbo kosobe nin qissa no fe la tajiduha fi kitab akhara itu suru kitab warela Abdurrahman Sadi nin qissa laba aye faydaw fara nyogon kay nafaw fara nyogon kay munun kabbo kosobe ku fonnin qisa nofe itu soro kitabu werela naka kitabu inte wala bunu semina ko fayambari li talibil ilmi ako akaka kalandenye an yurajiaha li'annaha mufidatu jidda ako akaka kalandenye koykata umuraja aye fayda munun fonnin qisa nofe koy kata umuraja ka kitabu yin kono ko fayda de nafa de bula kosobe ko nafa bula kosobe donc ni ñe qidri Musa ani qidri ka qisa baniya ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ala ba fo akan nabi nyuma ala ya fo akan nabi nyuma ala katamuna kishbaka wa yashalunaka ya Muhammad alakum Muhammadu benu nyininka anjil qaranin ibenu nyininka jil qaranin fana munna afora ma ko jil qaranin don ko baw yakuma sabafo do ko jil qaranin kunye munye
ko tile bo yoro ani tile bi yoro ko aya be mara ko parce que ciden ko inna samsa tatlu bayna qaranay shaytan donc ko tile bo yoro ani tile bi yoro uba fora uba nana harisala qarani tile bi yoro ciden nya fo de salen ko qarani ko akam marali yuruwalen tundo alay marali yuruwale de dama marali mi kata tile bo yoro fo bi yoro be maratumba bolo ko jeel qaraneni fora ama nini sababu de doko ay o ko ma jeel qaraneni ko fanga de tumbala ko sobe ko emaye saga jigi min ni fanga bala na dafara ko a gerewu fana be iba soro gerewu munum bala gerewu kajja iba soro gerewu dafalendo saga jigi min falendo fanga bala iba soro a gerewu dafalende do ni fanga be saga jigi min na ko wala ko jeel qaraneni ko fanga de tumbala ko de ya to ko jeel qaraneni mana fanga tigi kuma sabanna ko jeel qaraneni ko tuluma furade tumba kunkolala komi masakew ka banku fula kataji almuluk ko turu fulade tumbe a kunkolola turu fulay be komi masakew ka banku fula minu ba do kunna ko ode ya to ka majul qaranain jul qaranain fo ko aka nin ko sabade fora me ibn shimr rahimahullah ni saba ani har bun kasir yere ube min giriya nina jil qaranaini ka fo marali yuru walen dira ma tile bon yoro na bi yoro ya be mara tile bon yoro na bi yoro aya be mara ubode giriya wadi atu bun kasir kuma labana ako yuqalu inma summiya jali qaranaini li'annahu balagha al-masariqa wal-maghariba min haythu yatlu qaranu shams wa yaqrubu ako ko ma jil qaranaini munna ko parce ashera tile bon yoro ani tile bin yoro ko ashera ye ko ewa tile bo yoro fana ana bin yoro ko de shewa tile ka gerewu wala ibn shamin ko rahimahullah ako nin kuma sabala ko min ni qur'ana jahiru be nyugonta gil kharaneni kunye munye alaye marali yuru walenda maka marali yuruwa tile bo yoro abin yoro aya be mara wodi ato kama ko gil kharaneni ale fana sosoli nana ale fana ka kibariyala do ko ale fana nabi nyumaye me chamanya ale ke alaka jonjuma de nabi nyuma te jul qaranaini wa yashalunaka an jil qaranaini ubeni nyininka jil qaranaini ka kibariyala bo tafsir kala ko ni aya jigi sababu ye munye ko minye ewa maka kafirun uye mugo do de wuli ku kata yahudiya nyininka ciden kan nabi nyuma ya nin nabi nyuma de do cinyala nin nabi nyuma te maka kafiru ya ciden do de wuli ku kata yahudiya nyin kan ninna bo yahudiya ko ciden maka kafiru ciden ma ko ayata aka nyin ka ko sabala na ya kibarani oye nabi nyuma de do na mashe ko sabayun fo min kada ya kala nabi nyuma te folo yo munye ewa demisenu do kakoro utara do kulungo kono aya nyinin kawluka kibariyala ani cedo aye dugu kolo koro ana tilebi mara aka nyinin ka wala ani ni aka nyinin ka nununa mo na ye nunun jabu di awma nabi nyuma de dode men na mashaka nunun jabi cogo min kada waya ya kala wala makka kafirun nana ka cide nyinin ka odela ni ala ko yashaluna kan jil qaranain weni nyinin ka jil qaranaini ka kibariyala qul mahamra fuye sa'atlu alaykum minhu dhikra ewa mbena jil qaranaini ka kibariya mbena kala auka mbena jil qaranaini ka kibariya mbena akara auka doko sa'atlu alaykum minhu dhikra minhu lilitabuidi jil qaranaini ka kibariya mu do mbenu fo awye aka kibariya munu ni ala yo fo anye mbena wulu fo awye إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا إنا مكنا له في الأرض على كل ما فانتيا دي جيل قرنين ما دغو كلوكا أي آتيناه ملكا عظيما ممكنا ne alaye marali bade dama kama fantiya maralin kono
ممكنة فيه من جميع ما يؤتى الملوك من تمكين ولجنود ولآلات ولحرب ولحصارات مساكن مرالكلو كاكني فينو فيني نا كاكا مرالكلا بولونيا بكي جيل قرنيني كدوكو كولو مرا داما كما فانشا داما كاكيلي بولو داما كاكيلي مينو داما ميني ني أبي هذا ما ديون كاليني ميني كو بي داما maralikira koni be hatage fengo fena aka maralila nya abedi jil kharaneni ma wodi atwala ko inna makanna lahu fil ardi ne alaye ma fantia di jil kharaneni madugo kuluka kamarali badama wa tainahu min kulli shay sababa fengo fende nim masake be hatage yama ya kam masake yakono nyo sababu di jil kharaneni ma fa atba'a sababa حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا فأتبع سببا علي سبب من دي جل قرنين ما من بعد ما كمر لكنون الله تاما ولا أني كله ولا تلمينه جيل قرنيني تغرى وسببه على سبب منون داما أي سبب منكتا حتى إذا بلغ مغرب الشمس فو أنانا تلبين يرولا مي تلبين يرو من فلنيني نيكورو parce que hada made tile inte seka do dugukolo nyere jukoro kabia koro tile kabo dugukolo nye mana ali nye koro tile be biyoro me fo atara o yorola wajadaha taghrubu fi ayni hamiyat ayet tile yin soro mi nye bogo fima do tile be bi o de kono arali ayni nye koro kwa misali la mugo kata jo kogo jidala tile bi wakati ni tile mbina abeke nya koro komi tile mbina jinde kono kasoro mabbi o yorola me enye koro abe komi tile ndonna jinde kono enya yelila donc jal kharaneni nya yelila anya be bogo filma minna ni jibala jide sigira bogo inka fob jin sigine ka me bogo inka yafi ale nya yeli koro ayetile bi ye abe bi bogo filma in kono kasoro iba soro tilete bio yoro labo ko fe katanya fo chiko mi tilete seka bi dugukolo nyere kono ate seka do dugukolo jukura kabo dugukolo ye me ni nye yal nya yeli de anye koro ko jal karene ni nye koro tile inkera komi abina bogo fi man kono o wajara indaha qauma tile binyoro min fuleni nye jal karene ni ye mugo do soroye kulna ya jal karene o mugo ko jal qaranenu imma an tu'ajiba wa qulina la ko jal qaraneni ma ya jal qaranin ako jal qaraneni imma an tu'ajiba wa imma tataghijan fihim husna ni mugo munu fule nunu nye aya soro mugo nunu kafiru de do fashigo de do jal qaraneni ye munu soro tile biro la ala ye jal qaraneni bila kaswala ako mugo munu fule ninye imma na kadiye ula jaba ube na kadiye umina ika ubara ke nyogonya ni chogoya nyumai munna doni ka ko munna la jël xarane bila kaswala ala ya do jal xarane ni yem masake minye masake tilelene do ate mo tonyo masake hakilima de do masake tilelende do abe ko ke chogomi u ke chogo nyuma mbabolo ode yato ala ya bila yire kaswala mo munu fuleni nye iyere bi ka swala nunu ka kibariyala na kadiye iku la jaba na kadiye iku ummina ni nyumaye anta takhija fihim husna ikan nyuma mina ula ayajal kharane bila kaswala قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا من يجال قرنك كتلنا نكا حكيلي رنا ni ala ya bila kaswala qala jal qaranni ko amma man jalama awa ko mugo nunu ni mugo min kera tonyali kelaye mugo nununa fa sawfa nu'ajibuhu wajibi mbotigi la jaba ni nyu wele ka ala ta fo uye
ni min kera tonyali kelai abanna weleli ma banna ala tama wajibi mbola jaba ko mbola jaba o ye jinya taye mbola jaba ne kala jaba le jinya ta la jaba ne bo oke ala summa yuraddu ila rabbih o ko fi atigi be shagi kata atigi alama laghara fa yuwajibuhu ajaba nukura ala fana ba la jaba min nan karde no ko so be la jaba min kabo abe kuma jil kharane ne ya yira na le ko ni ya ka dawa ke ku wele kata ala kelem few batoma ni mi maso la jaba fula bay abe la jaba yoro fula imbe jinya ne ba la jaba ewa abe sage kata tigi alama la gara fana ba la jaba ni min kera kafiriye wula aha وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا توسر كراو كو جما كلو فلو أما من جلم من فلنية كافرية نين يوله كو كلا كلام توبتي نين من كرا كافرية جاكوا جيان كنو نبا لا جابا abe sage kata atigi alama lagara fana ba la jaba min ka gelay munyo yiranna ka fonin julmu ye kafiriya de munya yiranna wa amma man amana wa amila salihan men ni mugo min kera mu'mini ye aye bara nyuma ke donc o ya yiranna am qala amma man jalama min fora ko fe jale kharaneni nin julmu nin tonyali akambe kafiriya de ma ni mugo min kafiriya o mun bo yiranna aya min fulen wa amaman amanan wa amila salihan men ni mugo mi ni nyin ka woleli ke ko wole kata ala kelem fa batoma ni milli man yara ni alaye amato limana doron fanala aye bara nyuma ke ka bara kalasi ani bara min benna sariyama falahu jaja al husna otigi sarabaye saramin kanyi kosobe lagara wasanaqulu lahu min amrina yusra an fana ka koyi an ba faye an ka dina nan ka koto an bo faye ni noyai de baya laje min ye kafirita jal qaraneni yalla jaba fulafo atala me aya damina ni jiyan la jaba de la gara la jaba ne kafirita fole la jaba fulafora jiyan la jaba ni la gara la jaba me jal qaraneni ye akal la jabali aye adamina ka jiyan la jaba de foye folo la gara ne munna parce que kafiri ale be sira jiyan la jaba de nye katme la gara ka parce que kafiri dalente la gara la yiro ale nyana ni ale sara dro ya banena dalente la gara ka la jaba la be sira min ye woye jiyan ka la jaba de parce que adalente la gara la yire janko anasira la gara ka la jaba de odi ya to jal kharane li kafiri akal la jabali aya damina ka jiyan ta de foye folo parce que kafiri bella sira jiyan la jaba de la gara nye folo bon minye ewa mumini inta jali kharane ne sarafu lafo afana la gara sara ani jinya sara alebe akoy wa islamiya to akako to aba fo ye ni noyay sarafu rafura afana tara la gara ta fura jinya ta fura me jali kharane ne mumini ale ka la gara sara re o de folofo jinya tanye munna parce que mumini lañini be mumini la arjanna de mumini kabe korto kata fengo fena le kala lañini na kanna tabe fengo fenka la gara de do mumini makote jinyala a hakili te jiyan nema la mumini hakili be dalen be la gara kan nema de ka katemi jiyanka o da to jal kharane ni ye mumini kala la gara nema de foye folo jiyan nema nye mumini be la gara nema de fe katemi jiyan nema ka odi ya to ye lagara nema fo mu'mini kala nyini ye lagara nema de odi ya to jal kharne ye mu'mini kala lagara nema fo ay jinya tanye ani fana mu'mini be shira lagara la jaba de nye katem jima jinya taka anko kafirita ale be shira jinya la jaba de nye katem lagara ka parce que ale darente lagara la ire mais mu'mini fule ale fana be shira lagara la jaba nye katem jinya ka odi ya to ibe sheka mu'mini faka ka dina kama ni ko fulan nana mu'mini ma ni yen ninke jiyan la jaba bala
niye ninke lagara la jaba bala mumini be jiyan la jaba inde tawka kala me akana la jaba lagara ode yato ale ta lagara sara de folo for ale jinyanye ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. donc jal qarani kawleli tawsiru be min funniya irana an kon nabi nyima be cidem be kawleli kerani tawhidide wala ka jonyuma be hari ni jal qarani fana make nabi nyima ne an ko ala ka jonyuma afana kawleli kera jumanka tawhidi parce que ko ni mo min kafirane mo min liman yara wariyatu bun kasir ko tawsir kono wa amma man amana ay taba'ana ala ma nad'u ilayhi min ibadati llahi wahdahu la sharika lahu ni mo min tugra anko amba wele kata minna ka ala kelempe bato kana foy fara alaka ni mo min nyam bato ola donc saraba ya lagara an fana be islamiya amba foye ni fo togo nyuma ni noyaye donc ni nya yirana tawhidi de yeciden beni alaka jonyuma be ka weleli o ko fe summati ba sababa jal qarane donna sirala alay sababu munun dama na be se ka tamanuye abese ka maralike nuye atugura sababu ka adonna sirala yaqulu ta'ala summa salaka tariqa bon ka sirike yin ke munye o ko fa donna sirala tuguni hatta ija balaga matli asams jal qarane donna sirala kata fo anana tile boyoro fanala anko tara tile biyoro la o fora ayesira mina tuguni kata fo anana tile boyoro fanala wajadaha tatilu ala qaumi jal qarani yasro tile imbe bo mogo doka lam najala lahu min duniha sitra ne alama sutura shike uluni tileche ni mogo nunu munun tumbe tile boyoro la tile be bon kade ka biu kade mana irite ni ulu be do akoro bonte bolo nu be do akoro ulu fana be tile de koro dron foi tu ni tileche irite nu be do irin suma koro bonto bolo nu be do akoro bugutu bolo nu be do akoro ulu fana be tile de la dro tile bi sigilende buka foi tu nu tileche tawsiri kala do ba fo yere ko hari fini yere tuntula me o masabati bon ko ni tuntu bolo bugutu bolo irite foite unu tileche ni mogo nunu fana tumbe tile boyoro la nin chogola كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا كذلك نجال قرنين ككباريا فاوية chogomi akafo benin chogode lade وقد أحطنا بما لديه خبرا كباريا بجيل قرن بروني على بابدو nya ka kibariya fawye chogo me ka kibariya kera tende de kibariya be jel kharane ni bolo ne ala ka doni korile mba belamba be kalama mba be do abe akalla halabe mba be kalama akakele bolo la halabe mba be kalama abe tama minke dugo kolo la beta yoro dugo kolo ka mba be kalama ka foite dugo ne alala mba be do ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ثم أتبع سببا يقول تعالى مخبرا جيل خرانين على كم مسمين كرتالين دونا بان كباريا كبو جيل خرانين ما ثم أتبع سببا أي ثم سلك الطريق من مسارق الأرض وكفي جيل خرانين دونا سيرالا tile bonyoro adonna sirala abake kata hataija balaga baina sadaini fo anana kulu belebele bafula kulu dobe yamfe sirabu ni nyogonche wo bu ni nyogonche wa huma jabalaini mutanawihani bainahum suqra yakhruju minha yajuj wa majuj ala biladi turki anana nin kulu fulay kulu dobe fando fe me wo bunu nyogonche sira bunu nyogonche ya juju no majuju fana be boni kulu fulani nyogonche kana dugu kulu fami ni bun kasire ba fo chogo mi turuke un ka dugu be ya juju no majuju be do ka kata chinyali ke ufe
ulu fana be boni kulu fulani nyogon ce ka do dugula ka ta cinyale ke ata ijabala bayna saddaini fo ashera kulu fulani nyogon ce kulu fulade do kulu do be fampe me sira de bunu nyogon ce sira bunu nyogon ce wajada min dunihima qauma ayem mugo do soro kulu nunun koro kulu nunun chamancete kulu nunun kofelate kulu fulayin koro jal qaraneni yem mugo do soroye la yakaduna yafqahuna qawla ulute surunya ikuka kuma fam ulute surunya ka kuma fam anana kalanchola yufaqihuna qawla ulute sika mugolla famu ka kuma la bunu semino ko kalanchoko fula bala la yakaduna yafqahuna qawla niko yafqahuna qawla ni nyede uma surunya nube mugo ka kuma fam mana ni mugo were kuma nu fe chogo chogo tika kuma famu tika kuma me ute mugo ka kuma me akon ni tara kalan chogo doyi la yakadu yufaqihuna ute seka mugo la famu ute seka mugo la famu ka kuma wala donc ani akon kalan chogo fula nu farla nyogonka ube faida do dama abe komi jal karnenu yenni mugo munun soro kuru fula yin koro ni mugo kuma nu fe chogo chogo che mo sika kuma famu nulu fana koybe kuma efe utesha kila famu uka kuma la maana mugo tu ka kamme ute mugo ka kamme ni mugo fana tunkera ni chogo de la jal kharane yemunu soro nem jal kharane ne dungo kuma jal kharane ne ale nube kuma afule ka fo fana ulute mugo ka kuma famu utesha ka mugo la famu ka kuma la fana me chogo de jal kharane no kuma na amba fo oho ni jal kharane no kuma na ala ko ale sababu munun di jale kharanenun ma nimbo okono ni ala ya kaye ka ke dawa kelay na be dugu kolo mo be ka kuma me ala ko ale sababu munun kaya be ke o ba okono ala ya ke ale ya abe be ka kuma fama ni bebe se ka kuma dugu kolo mo ala ya ke jale kharanene abe sababu munun dirama ma fantia munun dirama marali bammin dirama ibesaka abesaka ke ala ya ke jal kharnene ale ni mo bebe nyogon fa ala yokai buno semenu ko abesaka ke fana ni jal kharnene no kuma na jal kharnene kam marali ba mi ba soro dala mina baga ubale bulo munum besaka dala mina ke ani mo uche mi ala kulli hali sababu munun dira jal kharnene ma ani marali ba mi dirama ani ni ala ko ni masake hata gilembe fingo fe nay kam marala dirama donc o sababu abo kono ni ala ya ke jale kharanene ale ko nu sera ka nyogon famu kumana aha قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قالوا نمغنون كو يا جال قرنين ko jale qaraneni inna yajuja wa majuja aw ko yajuja ni majuja hada madunde do cide nya nati hadisa sahalen kono bukhari muslimu na akoy yomal qiyamah do ala ba fo adama idawna tasuma ni yorobo idawna mo hakke min beta tasuma la idawna ubo adama ba funtigi ala jori ala ba fo bakele keme kononto ani bi kononto o de jahannaba denye ka dewna kelende kisi baga betar janna fahina yiji yashibu shaghiru wa tadaw kullu jati hamlaha ni nyoro de la ni demsen fitinu munumbe qiyama keneka ikunshigi be jeya muso konuma mimbe abaka aka kono bila jatige bolo fastadda dhalika alayhim nin kuma fole agiriyara shebauka fa qalu ya rasulullah ayyuna jalika rajulun mugo kile min be kisi katari janna awna jondo fa qala ciden ko abushiru akwai ni sonja fa inna min yajuja wa majuja alifan wa minkum rajulun yajuja ni majuja bakelembe bo odela chekelende be bo awla chekelende be bawla bakelin bebe bo yajuju ni majuja beba mo kelende bebe awla kafara uluka kata jahannama bakelin bebe bo uludela donc yajuja no majuja hada madunde do
mogo do ba fo u ka qisawla ku kajja kateme ku do fana kasuru komi dugumene ko u don ku bu katilo de pense ka daka katilo don ke brefine nunu nye israeliyatin qurafatu de nunu masaha nunu te qisa sahalewunye hada madun de do komi hada madun to hada madun ko ni kanyana ma yero te chogo kelena chogo mi hada madun yere be saka bo chogo da o chogo kelena abe ko mugo munun be nyana ma ya ameriki nunu nunu wuluye ani munun be nyana ma ya afrika te chogo kelena o ko ni be saka ye ala me ka fo wewa udo kajja chogo ya dola udo fana kasuru chogo ya dola dobu uka ewa tilo den fenche kadaka ka tilo den ka brifine ka bira yerela nunun te kuma sahlene adama deunde do comme adama deun to nyana ma ya yoro ko ni bese ka aw bonyogona comme jiabe la halamina aw uko ya junya ni majuja mufsiduna fil ardi chiyali kelaw de do dugu koloka ube boka chiyali leke ka adama deun halaki ka bagaw halaki ka bagadeun halaki ka seneke fen halaki chiyali kelaw do dugu koloka فهل نجعل لك خرجا يالا أنك سرا ديما وا أنك ولو فرانيون كسرا ديما وا ألا نجعل بيننا ألا نجعل بيننا وبينهم صدا إيكا كاليدو براسيدو كاليدو دو أنوچه صدا حاججان إيكا فيندو دو أنوچه نوچه سكا شاما منيا ويسرا كوفو جل قرنينوي parce que wuduma ko bala fendo ka doni jaaju junu majuju che nu utena chinyali kufe ka chinyalu bonyanuka nu masarafo jal kharnene nu ko ninkanye fu be sira kana fu ainta ke na beta tuto odi atu yesra irala nanye sara irala be kuma nyokuja joaka amma fa aye akake fu ni sara ko ni fora ko ni harama ke fu ko ni sara ko ni be minanka barabeke min nanya nyina fete fute ninkanye fute abese ka temanga odi ato yesara kofo yala anka sara dima wa ika fendo de ewa kale do anni ya juja ni majuja te nu tese ka teme kana amma kana chinyali kan fewa aha قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قال جال قرلينكو ما مكنني فيه ربي خير أكون نتيجي على يسوني من دينما أكو ساوتاي الذي أتاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه ala ye marali min di nema ala ye soni min di nema o kawsa nema kateme aw be nafolo min fara ɲɔgɔn ka fo aba di nema mana min be ne bolo ɲɔgɔnna t'aw bolo ala ye min kɛ ne o t'aw bolo hɛrɛ min be ne bolo o t'aw bolo min be ne bolo kawsa nema kateme k'aw be fɛn fara ɲɔgɔn ka di nema a be komi selemana ye min fɔ tuma balaqisa ye cidenw caman ni wari ako atumiduna din bimali fama atani llahu khairum mimma atakum ako safa ba fe kan ne bara ɲɔgɔnya ni nafolo de ala ye min di ne ma kawsa min bɛ aw bolo ne ta kawsa ta ye wa hakaja qala jul qaranain aw nin cogo kelen na jul qaranain fana ye nin de fo alladhi ana fihi khairun min alladhi tabjulunahu nebe nema minno kawsa katema au bena min di nema kota ka warila walakin saiduni me jal kharne yemu nyinu fe ma kota ka warila alay min di nema akawsa au taye me nebe min nyine au fe fayinuni bi quwwati ayende meni ayre ka par kolo fangay mfa kota kan na folola ayende meni aka fari kolo ka fangaye ani minaw munun baw bolo ayende men uluye ajala bainakum wa bainahum radama aw ma ko de kalewa ay nebe ewa barashi bere bayre de joani nyogon cewte ka shawma uluye min nyine jal kharane ni fe jal kharane ni fe fo min kaw sawlu tay ulu ko aka yoroni de datu gudro jal kharane ko ay min bena dila radima komante bamana kanno min bena dila o fana ka bo o ka gri kateme aw ye min ni nefe utese ka sena bena anu che da tugu yere de pew
آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. آتوني جبر الحديد جال قرنين كو مغن نما أقول نجفين تيجي تيجي مانا نجفين بريكلما أيو أدوني كنا نجفين أبريكلما أيا دوني كنا دما جال قرنين تنبود منا وبيتان نجفين بريكلما تكادما aba a shigi nyogon kan komi be biriki u shigi nyogon kan ka koko jo chogomi ayu dada nyogon kan nege fim biriki lama ka dada nyogon ka hatta ija sawa baina sadafani fok atara be kulu bain fula ewa kunna sanfe kan nege fi ka dada nyogon ka kulu fula ni nyogon je fok ata sanfe akata dala kenye kulu in fula da fula la sanfe okele jal qarnay mun ke qala anfuqu donc akoye tasuma kala ka tasuma infinye min fule u dawte de maralini min tundira jal qarnay ni ma tasuma finye feum fana tumba boro mun be tasuma finye tuma min dege fin ayo sarase nyogon ka kulu fula inche chamake ka fa fo sanfe akoye tasuma minala ay tasuma finyala tasuma finye feum fana bu bolo ba bolo u ba ke katasuma finye nege finna ni tasuma finye na nege finna fana be bilere ka ke komi tasuma de bala ka jugu tasuma yere kam magala kausale kam magala nege fin bilele aka jugu ni tasuma kamiye tuma min nege fin be fana tasuma menena la fo abe kalayra ka sofe ka be bile ka ke komi tasuma kami akaw juguni tasuma kami yere tuma min ninkera jal qarnel yemunke fa qala unfuqu hatta jalahu nara akoye tasuma finya ka fo ayere ka ke tasuma finya kale tasuma finya na nyege finka afana bilela ka ke tasuma akera tasuma kami be bile chugomi qala jal qarnel ko atuni afruq alayhi qitra aw ako aye dene nyelele ayo fanan natin ko boaka dene nyelele fanan nana ayo bo nege fim bilelen kate ninni nyogo mina aka jugu kogoy nege fim be dene milelen bona ka bekera ko biriki kelende ka nyogo mina aw jal qaranen yeninde do mogon nunum be kulu fula jukoro ayen ninde do uni ya jojo ni majuju che فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يجهروه فما استطاعوا أن يجهروه تما من نكرا يا جوجا ni majuju masheka yele kogo inka kana nunu matuguni imasheka yele kogo inka me kogo min fule ninye ajanya ana bonya ala mo fonye tafsir kalaw dobu yere bila ku ba janya fu ba bonya Allahu alam ala mo fonye ajanya hakala ma fo abonya hakala ma fo tuma mi jalo kharane koni ya dila abanna pew fama astawu an yajharuhu ya jojani majuru masheka yele kogo inka parce que kogo akaja na janya hake mafonye me akanugo ni bolo magara lata yere chokoti bolo akanugo atesheka mina umasheka yelaka kapan kayiraka ko ubes teme kana nunuma wama astata'u lahu naqba umasheka sokofana umasheka sokoka wobola wode to anko folo ala ko fama astawu o kan nugo arabu kan famastawu parce que yeleli nin koko sugu yeleli fana kan nugo kateme koy benni so koko indira la chogo mi de ika yela ka fana o kan nugo kateme ka so o di ato yeleli yoro ala ya fo chogo la min kan nugo uma sheka yela ka ne tuma me anana sogoli yoro ka la ako uma astatawu naqban uma sheka sogo parce que sogoli fana ka gele kateme hara yeleli ka
donc ma se ka sogo قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ni nya yiranna kokkogo min fule ninye o ma se ya junya ni maju ya maseka yela ka o maseka sogo me hadisa do be no ba fu hadisa in kono hadisa nyire sahalen do ba fu sanadu kanyi me kuma do fora kono kuma te marfu yede abu rata ka hadisa ro komi wakati yamina ko ciden ko ya junya ni majuja ko dongodo ku beta kogo inkari ko fona beta yoruni doye dro ube sege tile bi wakati bese uba fo si sanka nimbila sini na nana amba to dafa mbete me katuma ko me ute sallahu fo ko nu tara ko nu be sagi akana dugu seje uba sagi uba soro kogo in sagira tokola uba ci fana ka ci fona tora doniye awa tile bi wakati be se tuguni awa uba fo ankata sini na nana amba to kari amba teme katuma nu bena uba sora chagira soko kelena ko fe mi do minni ala ya latige ko ba ci ko nu ya ci atora doniye donc uba fo ankata inshallah sini na nana amba to ci ko nu nana o sini o ya to yoromu ba soro e uba ci kado jinya dun kawka wonin kisa sahalente bun kasiri ko ni yoroni ninte marufuye ninte ciden ka kuma yede akon ni se na sege segera ko ewa abu hurairata ko minye kabul ahbari ko abu hurairata ni kabul ahbari ko tumbe baroke kabul ahbari ko sobe atumbe baroke kabul ahbari fe abaka abe kuma do lakalaye bun kasir ko la alla abu hurairata yenni me kabul ahbari de ma yafo mogo munum ma famu wulu nyana ayamina ciden de la kasura ma mina cirena akon ni yoroni mina na kabula habari de ma amma mina cirena donc akon ni sahalente ni yoroni sahalente munna aya yere ya galon tiya parce que aya in koy maseka yela ka maseka so jogo do ba ko ba ci ko be to doniye ote o yoroni masahabe qur'ana aya yo galon tiya ani ciden ka hadisa sahalen do nana hadisai Zainab bint Jahsh de hadisai nas ako dondo la ciden mulila sinogola nya bilele ciden ko la ilaha illa allah wailu lil arabi min sharri qad iqtaraba ciden ko la ilaha illa allah bato fen site min ka bato ciani ala kelem pewte bonebe arabuye ko jugudo kama ko jugu min nasurunya na kula foti hal yawm min radim ya juja wa ma juja mislu haja ciden ko ya juja ni ma juja ka ewa kogoi ni nyogona dayele lala cide nya bulon ko nikita ni nyogona ni wo nyogona dayele lala donc ni hadisa fana bayira min fora ko abeci fo duguma kuma salente ciden ko woni do de borala muy o yere ciden ma fo mo ya boala de ako bonebe arabuye ko jugudo kama ko jugu min gere lula ya juja ni ma juja ka kogo ni woni nyogona wo borala tuma min ninkera Zainab binti Jahsh ko ale ko cidema ana halikum wa fina salihuna ako yala ambe halaki kam go nyuma to ancela parce que eko balawni bonebe arabuye ko jugudo surunyanuma yala ambe halaki kam go nyuma to ancela wa qala ciden ko namu ija kasura alqabas ako ni ko jugu chayara mo cela nyuman ni juma bebe halaki la gara de bebe kuni kan ganiaka ke nimmi fule ni ija kasura alqabas bunu sheminu ko kafiri ni kafiri chayara silama jamana wula halaki bese ka mo nyuma ni mo jugu beta wodi ato doni ko mo kasira kafiri u chayali la silama jamana wula kabasu dino ni kafiru chayara siramu chela duro balawu bese ka ni halaki bese ka beta tele ija kasura al khabasu dode ni ala soso ni junubu na chayara mo chela duro halaki ba beta mo kasira kafiru chayali maslama jamana wala mo kasira
mushrikiya fana cayalima silama jamanu la silamaw cela mogo kasira bidia cayalima silamaw cela mogo kasira ko juguni ala soso cayalima silamaw cela nin bebe halakina ti silamaw ma ija kasura la khabas ni ko jugu ko ni jugu man cayara silamaw cela doro halaki ba beta la gara de sala be be wuli kan nganyaka ala kan kisala kan tanga inshallah komi awa abe komi wakati de masia wakati sera ya ambe se kajoya subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka abe komi aya ma tafsiri qala haja rahmatu rabbi wa ma tafsiri ni ala idrisure iranna be tafsiri ta wala kata inshallah suratul kaf آية بشغن فلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا